ole tun tumatan chuan existentialism kan chai ho anga amai ro chu azong za kha kan chai vek thei lo nga en tin nan Nietzsche te Kierkegaard te Camus te an tama Karl Jasper te tuna ri chuanin hemi existentialism a kangai poimo deuh ho bikin Sartre le Martin Heidegger a trong kampung ro then khat ho chau ani kan khel do ni amai ro chu henga tang hianin existentialism ho ina aken tur ang ho ka chu alang fi effect ti langin asolin karing lo lutanang yam hasaber kan mu hi Sartre chu ni ta vai bel pe thi abulami hi Martin Heidegger ania hemi Sartre na phenomenology a khoi ma hianin French a cafe a thian pa Raymond Aron le bialnu Simon de Beauvoir te ho ne na an om ho lai a thian pa Aron na chuan Germania philosophy tharan mu choka tuna kan cocktail in lai po hi an philosophize ngal thei ti kha ashil lanin ta anita ta chuanin sar hi na zir chak lo tuka mel te podang lop lop tia tren katin zia kan nom boka ti khopa I phenomenology a hriat rola azir chak na chuan ama pam tu ka nei ta chu chuan hemi existentialism kan ti aron par chhuat tir ta ni hemi Nietzsche te Kierkegaard te chun poimo viawa existentialism huang chunga ama ro chu Sartre ang ema ti popularize to ti lar tu hi an ni lo ni ti hi chianga khami indo pui pahni na mihring nu ni na har sat na mang an na pathian a rin na ngat thei si lo science a rin na ngat thei si lo ang din mun khami German ho vung lutuk nen kan mihring nu na har sat na om lai taka Sartre thiam na ina mihring nu na aron chok sang khai na khan aron ti parvla rockstar te ang meya lar ani ta ne ti chuani chu chuang po ni se hemi ma separa ku chitu ergo sam kan ti hi sort of bultat na thawai ta being no thingness in chhiar chuan ti chuan chu mi pialam panga Heidegger po a bultat na thawai ta ne tin apule phenomenology ron duang tu huja la po bultat na thaw an pathum bultat na chu dei ka ra ta ne ama ro chu an address dan hit ang lo vek thung ta a hujalana atira tumchu khami cogito mang cogito ina Europe khongwal puyen way of thinking a until thlir dana delbet tuka tal chhu pui min tumta ama ro chu tal chhu atumna kharin ama tho kha juk tang le ta chu Heidegger soin ta chan chu consciousness char kha boi pui ta ne consciousness char ka boi pui de ka na a boi pui po cogito I think mind tho khani ta ne chu ta ka chu Heidegger khan do lo em ta chu ta chon Heidegger chonin I think I am hi an hlam che I think a ring an focus ta ta chon I am chu aron address ta chu aron address na man na chu hermeneutical phenomenology ni ta ne ta chonin being ontology hi aron khoi chan ta kum zatam takha an khoi to lo ni ontology being bi kha Parmenides kan hmuwa Aristotle kan hmulia tin chu nuwa chonin alhar zol tu ro manga chonin Martin Heidegger choin ta ni khoi tak taka khoi tu chu bidang hoina an khoi dan hi chu essence a khan an luang ral te langin a solin karing lo te chonin Heidegger chon design being in the world mangin hemi existentialism khovel hi mengi aron suhong ta chu idea tam taka chu sarana phenomenology German azira chu tatanga chu Heidegger idea mangjon hemi existentialism hi kan mu te langin asolen karing no so itong kan Kierkegaard the father of existentialism kan ti rualin sarat yang em choin an lar puilo ani ni chat te ho te mo ti chuanin he pani na kan soitel nga la Heidegger na ko jito aya ngai poimo ani I am at hi Descartes te kha chuan I think therefore I am tin ta chuanin I think a khan luang ra la ni kan ti to kha ti chuan certain phenomenology azir Heidegger idea la chong ti chu kan soi ngal lu vek to kha hemi hi claim han soi bel tai langim hemi continental philosophy le analytical philosophy hi claimin han soi zoi langin tam soi lawin continental philosophy kan ti chunga hianin hemi phenomenology te existentialism te post structuralism kan ti te structuralism kan ti te
critical theory te hui anom tan ya bikin kumi France le Germany ho huang chung bi khu anita tin analytical philosophy kan tia chorin postmodernism poi kan khung tel thei thoin karing kima mudana chang kan khung tel thei lo mai tia amar chuti rolling o German idealism po kan khung telang ngai to thu ni bang khani enge ing chin khi kan khung leng tur te kha han soi thu do chonin ka soi mai thei lo deu chung hu chu ka soi postmodernism hi khung leng chi ni le ni lo chu ka ching che lo deu ti chuanin analytical philosophy lama chuanin hemi i an ngai poimo hu chu epistemology kan ti te ethics upon metaethics te logic te ngai poimo ta tin ontology an khoidan te polo dang ta a mathematics an ngai poimo ta tin kan mu len de bera chu logical positivist ho ka ni ta ni modern empiricism ka hi hujala hi hujala hi abul tan tu ngai de tailang phenomenology continental philosophy hi i hemi kana te po an leng vek ta a chan chu 20th century tanga school of thought pani interest ang ani bang khan hujala hi bul tan tu ngai de tailang approach kha psychological de le khan ni bang khanin le hemi first person experience ni bang khanin asang de ta hemi frege te huina analytic an chaida na frege te huina an chaida na chonin mathematics le logic kan mang na sa ta mathematics kha logic ka reduce kha atum zingami atum pui ber tilanga sulin karing lo amaro chu tam tak zia ka chera chu hlo cham te so kan ka chera tin chu bi pelam panga Martin Heidegger le karna pahi in ngi lo fa lang dewa chhuat thei tura chun ka ngai deuta Martin Heidegger po hi new content scholar in ta tin karna pa po ni thauta linguistic ve ve an chaita hemi karna pana a criticize na hi elimination of metaphysics lampang khai ni ta thawin ta i logical analysis mangin achana chu metaphysics what is metaphysics lecture pe kha karna pakhan chiang ne win angai thamaro chu mitam tak choni na Heidegger scholar te chonin i karna pa na shadik lo ti zong khanin an soita amaro chu diklo na kha omin ka mu che lo ka chera chonin i nothing a chaina a khan tu chu engpuni se khami school pani intention na noya om ho kha i kan taran kha an niat ti chuanin han kale tailangin mi pani nei chu soizui lo mai tailangin nakina kan soizui do nia ti chuan le pe kan kal tailang existentialism ro puina chu mi mal nun chaw khoi ni amaro chu aza pui om na chu mi mal nun chaw khoi ni tu chu aro pui na le aza pui om na ani ta ni tun ma kan nen chonin theology science philosophy ma sa kan nen chonin mi mal nun hi khoi tak tak ani lo ta ni amai ro chu existentialism bulin tan na chu mi mal nun individual atangin top mai ni individual a interna individual a top mai ni amai ro chu ti rolin existentialism hi social tu na se mem ta i social la na sat kha sort akan existentialism is a humanism aron zia khan claimin expand le deuta i khami enge individual chawni kha chonin existentialism kha a pessimistic lu tukta ni chuwang chonin Heidegger ti kan dum chu sort a hianin enge huang ron sau ani huang ron sau tiang ti chonin traditional way of thinking pai khak na ani ta traditional way of thinking pai khak na ka ti kan ti chan chu ni china kan soi tong khanim philosophy ma sa kha chu mu thei lo lampang metaphysics mo speculative reasoning a khai speculative philosophy khan boina sa ni entinan Plato lo en tailang form a soya khoya nge om form kha allocation po kan so enge ni ti po kan so form a reng kan boita ni an huwa aquinas den ron langa Christian an ron nia kami Aristotle le Plato te idea manga Christianity ka ron chom lian te langin sol to kin karing lawa e enge athen zara san chu mi ka mu thiam na chan chu Peter Griffa e thu soya tang ni thiam ta koina sangai sang ta tin Plato Aristotle lo ngai sang a kami tanga ka mu thiam deu ani ta a hemi Plato form po hi a thil fian tak chu ama Plato ani lewin Aristotle le koina sa hian ai ngat ti zong khanina soya adik fewin ka siam ti chuanim enge hemi metaphysical speculation hian omzin ni lo ta ni chan chu thi nu pi lam pangte pathian te hemi
enge i mu theilo kan ti hei abstract idea tilangin soling karing lawa chung ho rengot chon boy puita ne kan en le chon rationalist kan ti te tin medieval scholastic period le kami ancient Greek apon na bikin i Plato le Aristotle chau hi huang ti lang chan so masau ko chu natural philosophy lam pangan boy puina sata amaro chu hemi alar ho hi Descartes Leibniz te ho hi Spinoza te thlang pon ding chu Maria Spinoza hi chu le ma huang ranga da de che ka ngai ke ma chon chu Leibniz te ho ina an han khoi tak ta khani Hegel te ho te pon ni vek tho ta a boy thla kan ni speculative reasoning man ngai engi ani kan chiang the si amaro chu tong kam bung ro ni tho si ang ho khani wang khani na boy thla ke ta chu an pom lo ta tim existentially so hi chonin hemi positivism kan ti te empiricism kan ti te rationalism kan ti te ho hi an pom lo ta ni a chan chu an pom lo chan chu heng ho hian nun om zia khamin pe thei tak tak lo ni an existentially so na an ngai pui mo chu mi mal nun ani wang khanin heng ho hian ngai pui mo lo ti la solin karing no tim sa khona hi an na thudak lo ti kha kan shabok do ni ti chuanin existentialism hi non theistic le theistic existentialism a thenin ta theistic hawa chonin Marcel te Karl Jasper te Kierkegaard te Lars Zonita se tin pot lich ate upo kan khung thiang chu alar lo ka ti non theistic ho ve thungi chu hei in shadeu puranga nicha te sar te ho kamu te ho te po kan thun leng thiang absurdism chu anita ni amaro chu in an klan na an ne na la ya chonin traditional way of thinking kan tiang ho kha philosophy ma sa ho kha abstract tu ko kha angai thelo ni angai the zo ka chu le chai andu chu he khovela hian kan oma mimal thu nun kan manga chu he khovela mimalian nun man na chon ngai poimo ni kami pia lampang ti vela khanim an ngai to na an seng boy du ro tim existentialist ni lawa hianin Heidegger hian kan ni lawa ti ta kamu po hi existentialist anga label thei chu ni chi lo ni amai ro chu ti rolin an han chei ta tak mi hring nun an han chei tak taka mid of Sisyphus te po ning chutin Heidegger te po design being in the world kan nen tin being towards death te authenticity ti ho te han chei tak ta ho kan nen choni existentialist a label lo thei lo ka nga ya midang tam tak pon an label thowin karing amaro chon mani choni nani du che lawang Heidegger he choni tong kam ding heng ka tri chuti rolim shara ve thung chu existentialist ni je kha asoi lang boka ti choin han kal le tai langin athulai mu existence precede essence hei hi om zia chu existence precede essence man of steel khain en chonin patang han chiang ve win ka ria khami crypto na khanim khami an society role play to rakha an pian ma tang kan determine vek ani ta ne engkim kan plan lok sa vek an nun man dan to an role play to an purpose to rakha hei chu sipaya omanga hei chu doctora omanga hei chu technology lampanga khuyanga ti vek khani ta ne amai ro chu kal jor la khanin an fapa natural birth akha chemical superman ve tung ka chu du thlan na zalen an nei thein tur ta khan du ta ne chuang chon khovel a himi kan khovel kan art a khan ron thon ta chumi alan chin na chu i a movie lai hol vela superman na i thona i lo khovela lo kla azuk lu ta chon apa i jor elan na impiang na tang khan chiang ta ne free choice kha element poimo takani wang khanin an mani nuna khanin achan chun ma ni ho khan nei si ro chu superman a khan nei se du tani he takahi existence precede essence su tani achan chu kami engi an mani genesis cham partanga chuak ho re reng kha chu engkim kharot lok sa ve kani tani an pel theilo ta chu superman ve thum kha chu du thlang tur khanin zelen na nei na kha chu existentialism aron dipik moi ka tin kami an invent nak en lai pe chonin nicha superman nakha overman nakha karil ro lang ngeta ti choni existence precede essence so tikhanin han soi tai lang tin san soi bel le tai langin chemte hi duana ni ba ke pel thelo ni chome channa kan manga enge thinki nan kan mangai lo ta tin perak chut nan kan mangai lo ta ni chemte hi chome le paper kat nan mo ne ta kan mang ta ni duana ni ba ka pel thelo chu amaro chu
mi hring chu kan ni ve lo ta ni chu tianga nga duan lok anga nun kan man chuan essence precede existence ni ve ta existence precede essence ni ve thung chuan ni mi hring hi kan om phota tunge kan ni ti chu kan du thlanna mangin kan in hril fiang kan du thlanna kan nun chu kan du thlanna kan hril fiang ta tunge kan ni ti chu chiang mai ang ti kha ni ta ni existence precede essence ni chuan achan chu mi hring hi he khove lai vom lu kan ni thornness we are thrown into this one no ta chuan ni hemi thornness vom lu hi Martin Heidegger le sartre han mang ve ve ta vom lu an man na chan chu a hmain enge ni ti khan boi pui lo ani chan chu philosophy ma sa chon boi pui na sa theologian boi pui na sa ta an boi pui na sa khami thi nu enge thi nu pilong an ti ve je chu khami enge speculative lu tu cover shit tum rang kan jen nei lo he khovela kan lu to he khovela kan lu meu chonim nun kan man dan to chu kan ko ta ti khani top me ta ni chu existence precede essence kan ti kan mishing nun chu mi ke mania facticity he khovela kan pia kan vom lu kan ta kan nu le pa to te kan thlang thei lawa kan vun rong tu te kan thlang lawa kan pian na mun le hun tu te ram te eng ba kan thlang lo ta kan lu top ta ni kan san hemi chen hi he ke ni te po kan sang lo ta mi kan pel thei don lo chu facticity in ta ni ama ro chu being it itself ti ta being for itself a chon du kan thlang thei ni hi chu chumi tur ta na piang chu ni tiang khanin hemi hi chu sipai tur hemi chu society role play tur ang kha i enge chu tianga duan lok chu kan ni lo ta ne kan du ha kan ni thei du chonin chief minister du chonin enge mechanic du chonin chumi chu mo kan du kan nun na kan ni tur kha chu kan du thlanna manga kan hril fe tur ni ta ne maro chumi zong kha chief minister kan vek thei lo ti kha chu kan thatau nga kan mi ka soitum na ki kha chu in man thiam thawang tin nun khan omzian ni lo ta ni achan chu ama sa kha choin nun khan omzia nga ni khain ta ni chan chu essence khan existence ka appreciate ama khal miu wang khanin soitong khanin superman te khovel ang deuh khanin an pin ma khanin an essence khan an existence ka appreciate ta chumi he chu hemi tur ti ani ang khan enge alo ma khal to wang khan ti the khan ni lo ta ni ama ro chu sorate Heidegger te khina chon he khovela kan luta tunge kan ni ti chu kan du khan kai shil fe to ni eng mai hi mi singi ruat lok kan ni lo ni ti kha an pom da ni ta ni ti chuanin a fi viewin ka ring khalai bi ka kha he khovela vom lu kan ni dan te nunin omzian ni sa lo dan te mo chan chu e ti hian han soi tai lang thil omzia nei kan ti don ni chuanin kallam phong rules a follow order a follow enge order anga kalemo enge formula zom nei angdeu khain ta hemi chung changa hi chonin enge nichana dancing star soina kha order versus chaos kha indil ro ron dang se chumi choni le tani ti choni karil ro ron lang chok kathil soidan hi enge ala shengai lo tan cho shit tiam hat de thia ama ro chu enge asha thiam lo bula soi ai chonin enge alo tui ho bula soi anga ka kain chan dewa chen chu philosophy lo tui chil de ho ta na enge inspire influence ka tum nang zong ani de kha min lo hriat sakulangem azir ngai lo alazir ngai me lo bula tanga em existentialism hi soidon chonin he ta modern philosophy tang atlan ngai don ani ti kha mi hriat sakulang kha philosophy masa kan soi teu kha a bikin phenomenology hi man ngai bok existentialism man tur chuanin literature lampanga ponin an khoina savio tama ro chu literature lama an khoya thenkhat ka chiar le hemi i metaphysics atanga heta nge metaphysics ka ti modern philosophy atanga heta i paradigm shift an sem na lai ang hovel ka mu the ni lutuk thin lo ta chuwang chonim enge ka soidan hi enge kan ti chu a claimin alo harsa de mai the ama ro chu atui tan chonin harsa lawang ti kha kan soidang le lok ni chu ti chuan freedom always freedom zalen na kan ti nge zalen na change zalen na ti ka mo thing zalen na ti mo khoi jong nge dik so bo ka che lawa zalen na ti mai tiang he kho vela hianin du thlang tura enge vom lo kan ne kan du emo du lo mo du thlan na kan mang tur hi top mai ne entina nin
irin na phadro ti ta se silai min tin ta se du thlan na kan nei lo an dengot thei lo en ti lai pon du kan thlang thei kan huai se na kan rin kan phat ngam lo ni chuan kan ka phasin do lo jan thi top kha ne mai achan juk en tik lai ponin kan ngai to na kha enge du thlan na zalen kan nei ti kha ni kan hria tangai an man ni sort of the whole clear na tang chuan chan chu we are condemned to be free bo he ko vela hian kan du ema du lo ma du thlan he ko vela kan dom chun du thlan na kan phang ngai kan mang du lo ni pon du thlan na ne reng chukin chu chu ka te lo mai teng ka te pon chu ka te lo mai teng kan te pon chu kan du thlan tho ni du thlan na kong kan zo du lo na pu kha du thlan tho an ni chu chu mi ni wang chuan ni I enge hemi hi existentialism a chuanin alai mu I mun lai lum chang tu ni ti kha thale bok tai langem ti chuanin hemi hi ka soi zau tu don lo ta nakina I kan soi ber tur ala ni wang kan authenticity hi an soi tai langim tu nge enge kan ni ti chu ka du thlan ma ka shil fe tur ani bidang khovela nun ka mang tur ani lo hei hi Heidegger chuan de wall le ta de wall he ko vela voi khat chau kan thi dona vom lo kan nia bidang kho vela nun mang tur jang kan nun kha ui om lo tuk ta ne hell is other people atia no exit kha sata enge thuzia khain chiar chuanin hela khanin ni pathum nge pali ka chingchi lo chian na re vele do 2017 vel le e to mai the chu ta chuanin enge ka soida the bolo tok tur angai talang an ti ti rem huna chuanin an ngai dana kha chuanin in shrem na te ne nu tur kha ngai ta amaro chu midang mit me an lo ve an ve na te wanga an khovel nu an lo mangam lo te ho kha I ngai tu chhuat thei tur khanin om ta chu chu an chia reng bok ta enge thil moi lo te thil thalo te thil dik lo ti te tam ta society tangte hemi social institution kan ti chung kwa tangte school te NGO te sa khona tangte kan thil du le nom ti zong te ke man yang khan kan langam no thin ta ni tam taka chuani kanin sacrifice ta thin ke mani kha chu taka chu sar te chon du lo em ta chu ti ka kan ti ni chuanin enge in authenticity mo mani ni anga langam lo wang ka kan ta ni mani ni anga kan nan ngam khang an ngai poi mo an ta ne ta chon chu zalen na kan man na khunga chuanin I reaction nge nge don bidang atangin chu ti khati min soi sia tu dong nge don chu zalen na kan man chu an ta ne en ti nan thaber thadeu ka ti chu Aristotle na criticism lawan ni chuanin engma ti su atiang deuh khan mai engma kan ti lo chan tu ma mi criticize do wang amaro chu engma kan ni lo mayang ati de wang khanin hi ai reviewing ka authenticity chung sang a hiam yin chu mi pelam panga chuanin being to what that chung chang Heidegger na soita kan thi don ma se eng tika nge kan thi don kan shelo chu thil chiang ta khan ni le ta ni eng ti kan thi don ti kharelo chu wang chuanin thi na hi a private tu ta ni inu le pa khan an hmangai wang chin an thi sak thi don lo che thi na kha chu nang mai pha chon tho tho ngai don eng ti kha emo chu mi ni wang chuanin thi na chu private a mio wangin chu thi na chu mi hring nu na hi mi mal nu na hi individual zia kan a private zia kan hre ta ngai ta ni chu thi na chu nun na mo I kan foundation ta ni thi na chu thi na kha ani na ta kan nen chuan nun kha private a he tiang mai mai he nun kan hmang tur ni lo ti kha an hmu da hen ta ni bilang kho vela nun man khan du lo ta ni chu nge authenticity la we mo te we tan tin existentialism chunga soitong khanin Heidegger khan existentialist khan ni lo ani ti ma se athil chai da na tang hin existentialist hi chu existentialism hi chu enge le ama hi chu kan rang tak tak theilawang ti to kha ti chuan han en le tai langin hemi anguish anxiety kan te hi zalen na kan ni ti kain hriat na zalen na hi phur ta ne soitong ani phur ta ni da lai khom ve ta ni soitong khanin ke mani chau kanom si lawa ke mani chau kanom lo kha chuan zalen na kan man na kong du thlan na zalen kan man na kunga khanin min social to kan om don nge ta tin chumi pe lampanga chuanin chungang mina min social chu ke mani ril runum lo na te om thin ta ne anxiety kan tiang khat tin I chumi pe lampanga chuanin Kierkegaard khan mi phat pa tlang chi pati in chi chup zima fan dinga ta khanin zo ai
man ni tum lo me lo pon khalai tanga zong khathe yang khai ta ni dizziness of freedom te ron soita a zon chuang te chu enge anxiety a khanom ta anxiety kan te khanom ta ni he ki man ni ti hei hlau na ti la nge a so lo tuk lawang to chu in man thiam thoin ka ring to chu chung zalen na kan ni chu kan mang du lo ni chu anin soitong kan bad faith ma midang kho vela kan mang ra kan ni chu anin bad faith ani ta ne zalen du thana zalen ne si mangam si lo mang du si lo man na chang rabok si lo ang te kha man na chang lo ka chu ani en to lo mai the chu ni le ta se ti chuan forlornness abandonment kan ti hi ta hi chuan pathian om lo hin ta ne pathian om lo chuan en kim hi phal ra kan ni ti kha ni to ta chu chuan chu kan thil ti eng ki ma khanin he ko vela ke mani chu kan ta pathian ka om lo ta sara te concept ni chu ta chuanin enge kan thil ti khanin tu ma kan mo pu thelo ta ne pathian ka kan mo pu thelo he ko vela kan nun man da na khan midang kan mo pu thelo midang te khanin pathian la pang hangai ta lang he bandun me kalsan kan te kha bandun men te khanin non existence ka sara te chu atheist ni te kha i kan the thiam thoin ka ring chuang chuanin kan thil ti eng kong po kha engma chon lang ni thelo wa ke ma ni thil ti kha kan mo phurna tla ni ti kha alang le bok ta ni ti chuanin despair ve thung hi chu ke ma ning che midang po hiam zalen na du khana zalen nei ni freedom of choice ama ro chu midang thil ti kha kan va thun thelo thung ta ne chulai taka chu boi thak ta ne ma ro chu ti rolin optimism in tran chi ani ta hian achana chu midang kan thun thelo midang in thil solan lo ti ni po kan va thun thelo ta ama ro chu midang in ti sol wanga thil sol va ti be khera khak nge tol la thil thale thalo kha chu kan clear thiam vek ta chu kan clear thiam na tang chuan nun kan mang mai thin ta ne nun kan thina tang chuan ta chuanin enge midang in an tiang kha va ti ve khera khanga azalen nan ne yan du da ni nun manga ante sol ne point chu mo phuna chun ma ni ko klan nia ke ni po chu tiang che chon ni wang chuan an thun phak lo an nia ama ro chu enge a eng zonga ni thil kan thlia theina ma hruai tu ka ma midang phut na ril ru kan nei lo nak taka kha apoi mo na lai ani ti chuan kal le tai langin existentialism humanism ni ani do kha ethics nei kong ka ka chan chu zalen na du khana zalen kan thil ti kong eng kim ka ke ma nin kan mo enge ammo ho kan la ka ngai ni hi existentialism hi education upon philosophy of education upon main anita ta chuanin na pang chung changa te point ta nau pangin thila lo te sual ani chuani chu thil ti sual chu in pom thiam turin in pom ngam turin midang pu mo zong lawa in pom thiam thina kan zir tir tur ni ti khan kan existentialism a chuan achana chu tam tak ken tailang na pangin fel chuan zir te tun to bin pe thalawa emo zir te min zir te thalawa ti te emo ka thian te ti boy emo ka dam thalawa chuan laman nei thein ni an fel na chung changa khan chulai taka chu enge mo phurna mo eng po kan tia khan mo phurna kan lak ngan na kha ethics a kha chu poi mo ta ne le chuan existentialism hi humanism an in lai tur hi handa tailang hem existentialism chu po hi ni lo ta hengang school of thought ism sang hote chum pe lampanga sa khon de po hi ni a humanism ne na kal lo hi chonin thil hi boy thak thena hei enge extremist to thina fanatic de kan tia kha om to thin ta a boy thak em ta Hitler ate an te khin thin ta tin chumi pe lampanga sa khon ta te ponin muslim ang te po anin lo thin ta humanism hi khoi school of thought a poni se atel lo hi chonin a him che ka ngai lo ke mang ai dan na choni mihring te mo kan nun hono tur tang khanin apoi mo heta che po hin existentialism mi mal nun kha khoi ma se choi tong khan despair atanga kan set theya le humanism hemi aron defend na atang hian mi mal nun pe lampa khanin mi tang kan ngai poi mo na kha a khung te la ni ti kha kan se dang ai ta ne ti chon no mo universal moral theory he chu sakoni na thale chia an kher te society na norms an siam te tradition an neng ta kha kan som ve kher kha ngai lo mo thale chia kha chu kan kher thiamani ti kha an ngai dan ta ni chu nge mi malai ngat liu ni he se tong pangana soi ang hianin authority ai ngat lo moral kan moral kha entirna
หันไปไตลังยังสั่นจงจังไอ้เห็นนี่สารเป็กเท่าคนตานี่ปะคัดที่มั่วนี่อินโดน้ำบัวหลักกำลังไงตาส่วนนี้ดูขันตัวนี่ตาเนี่ยจู่ดูขันตัวนี่แล้วจู่อนุข้ามังไอจวนอินโดน้ำบัวหลักกันระวังอารามมังไอจวนอนุกับอินโดน้ำบัวหลักกันลังบัวขังเดียวตาเนี่ยมีดังคนหัวจวนอนุบัวหลังตาเสมานี่รำปมหอยเรามีดังตั้มตะกินนัจานี่อันกันละจุดเอกขัดเตียอันเราเตงอ่ะที่จวนนี้อินโดน้ำบัวหลักก็เสอนุไม่ไทยนี่เสียยังไงอินโดแต่พอตานบัวขักตัวนี้เนี่ยมั่วอนุมังไอตาตลอดแต่พวกเขาใช้ในอมเนตท่านเนี่ยจุงจนจุงของ moral dilemma อมเจ้าจวนนี้สอดจวนนี้มิมมาลินะจิงเฟลตัวนี้เห็นมี intellectual problema จุดเตียงส่วนนี้ที่เราเว้นมิมมาลินะดูขันนะคะจุกงจะสอบไปตัวนี้ที่ค่ะอังไงได้ท่านเนี่ย